A ovo maturalno se sastoji 5 dana koji smo svaki dan imali zabavan sadržaj koji nam je ispunio te dane i zanimljive događaje. Najviše ćemo se sjećati dobra atmosfera u busu, dobrodošlicu. Vožnje žičarom, raspoloženost animatora. Došli smo tu na maturalac, sad smo igrali nogomet. Bilo je jako napeto, protivnici svi su igrači igrali su fair play, ali bolji su pobjedili. Na brodu smo jeli ručak koji je bio super. Išli smo na izlet po Neretvi, vidjeli smo od kuda dolaze te mandarine i lubenice. Zahvaljujemo se agencije Klata što nam je organizirala ovako savršeno putovanje.